Panyimpai rasa pamentutina penting panggamkeun ieu haluan pangjurung kabuktimu keur gaharan
cintana geus ilang deui teu aya tinggal
urang haduaan endahna kacita kembang rasa di rumbang bara cinta. Perahu kaheman
saya. Perjalanan saya tadi dari perbatasan Subang ya, Subang ke arah Sumedang lewat Sudiplak. Ini request dari teman saya dari Subang ya. Saya sekarang mau istirahat dulu nih di sini nih di masjid ya, sekalian sholat zuhur nih teman-teman ya. Istirahat dulu ya. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Nanti ketemu lagi di video berikutnya. Kalau yang mau minta request daerah Sumedang boleh request ya. Nanti saya jalan-jalan diiringi dengan lagu cover pop Sunda ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa di subscribe channelnya. Oke, nanti ketemu lagi di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.